uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sizojwayela mawethu noma sifika siqala ukufika kule nkonzo kodwa sizojwayela ukukhuluma kakhona ngoba solokhu sifika nje mama sisuka lapha esisuka khona sizofika la. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu ngibingelela ubaba noma ngibingelele noma Musithole abazalwane bonke abakhona abantu abasha obaba omama angazi egameni lika Jesu amen. Njengalindele ukuthi ngizosukuma mina ngingumama uMsane uManyawuza uMagodleni wasemaXhoseni ogane kwaMsane la kaZulu. Ngingumntwana kaNkulunkulu ngathola isibusiso ngasindiswa. Nkosi yomsayibusise. Menyiwe ngithe mangibenywa baba nawe ma ngajabula ukuthi ukhona umuntu omema mina ngathi hawu kanti ngibalulekile emhlabeni kanti uNkulunkulu njani uzobona nomuntu ongakwazi ukuhamba wangena umama endlini wangena nabantu bakhe wathi mayingena ngathi ngabe kwenze njani mama Musithole uyaphi la ekhaya ungifica ngiphume eMatuba ngiyatotoba ngayo lento ngawa ngaphuka ngisasebenza ngaphuka amadolo amabili neqolo kodwa uNkulunkulu wangenzela isimanga baba nomama angazi ngathini. Kwathi kuphela uDisemba ngangiselivini kade ngiphuka ngawo ngaphindela emsebenzini ngoJanuary sengiphila ngathi hawu kanti ngiwenhloboni ngaqhubeka ngasebenza thema ngisebenza kwavuka ukufa ngagijima ngayo kubelungu bathi abelungu uphukile bathi uqala ngaphi ke ntombazana kuthathu iqolo namadolo amabili ukuhlinza ngathi mina inzima ke lento abangibizela kuyo ngathi hayi qalani kuleli isandla sokudla ngithi kuzobalula ngenze ukuthi ngibhalanse ngesokunxele hayi bangihlinza kwahlinzeka ngahamba kwahambeka hayi ngaphinde ngawa futhi manje sengiyekile ukusebenza ngabe ngathinteka khona lapho ngaphuka indawo eningi ke manje ngaphuka amadolo amabili neqolo neingalo neimbambo angisazi ke manje ngathi kanti uNkulunkulu ngoneni kangaka lene ngiyenzile kuwe ngicela ungitshele ukuze ngize kuwe ngizocela into ethelele ngoba siyona usuku nosuku singaboni ukuthi siyamona uNkulunkulu. Hayi ngithe ngihleli nakumama Musithole efika ngithi na mama bazothandaza la ekhaya hayi bangene ngithi ngenani athi mama siyaku ngithi siyangale endlini singene sihlale phansi bacule baqala inkonzo bathandaze mase beqedile ukuthandaza mama siyakumema kunenkonzo mina angasho ukuthi muphi umgqibelo odlule mina ngikhuphule entaba ngizela ngifica kho umuntu ngithi umama ubenzani kodwa engibona nginjini kodwa khona ngifuna ukuza kule nkonzo le. Hayi ngaphindela ekhaya ngamtshela ngamsendela iWhatsApp ngamtshela wathi hayi mama ngiyaxolisa ungakutsheli umgqibelo ozayo njengoba sengikhuphuka ke manje sengithi ngihambe ngapha ngithi kuze uzofika la ngoba ngifuna ukungena kule ndawo eshoyo lombhalo othi entabeni kaJehova kuyabonelelwa ngoba ngelinye ilanga uNkulunkulu wangibonelela nami ngingelutho ngingumoni kodwa wakwazi ukubonelela waphawukela ingakho namhlanje ngikule ndawo ngingumntwana kaNkulunkulu ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu futhi ngiyafisa ukumsebenzela kodwa ngamabanga asemhlabeni uSathane ithingane lapha uSathane wambona emcathamele edolobheni unjalo uSathane uyacathabelana size kule ndawo baba sizodumisa. Ngiyambonga uNkulunkulu. Yabona nje kwamanje sekudumisiwe sengigcwele. Ungathi ngwala ekhaya kanti angisiwa la ekhaya. Kodwa ngwala ekhaya ngoba ezulwini kuthiwa siyibandla elilodwa. Noma singabama abadla amaningi emhlabeni kodwa phezulu lilodwa ibandla likaNkulunkulu. Sengathi sonke singabonana. Mhla kufika izinsuku zokuphela. Inkosi yomsayibusise amen.